Kurdistaniye. جنابان چند رادیو دنگ گلدن باش گذارن هجا ایروده ایلون 2025 چهارشنبه لبروکسل ساعت نه لامده ده امنو چند سریس به پیشکش بکن دم آزادی ری براپویا مصطفى كراسو قوت ام ارمانج و حسرتا امine ارجیس پیک بینن اندام کنسر و براکجه مصطفى كراسو درباره شهادتا امine ارجیس داخوی كراسو دا هفتنا خود بالک شان سر وان خالان امine ارجیج آناتولیا هاتبو رزگاریا ترکیه دا آزادیا گل کرد دیدید علی ایکی خوی انترناسیونال هبو به تیبتمندی خو به حوالان ره بو یک بو پارچه یک تفگره و حتی نفس خوی داوی تکوشین کر آنالیزن ری براپوین دار آزادی جنه باندور لهوال امینه کربو دما داخوی جی به جوش و کلجان بو و وکری بو تشتکی نینی قبول ندیکر صاف و پاک بو امینه ارجیز دمککن ده فیری زمان کردی بو و جالی هوالان همویان و دهات حس کرن تیبتمنی که دن آهوال امینه علاقه و یا جبو هنر و ویجی بو دخواست هم ببه و پیوان خواه هم بلندتر دکر لدبستان پرورده یا هیزن لشکری جدا و به انرژی خواه ارینی باندور لهمو حوالین خواه دکر جبو ما او تیبتمندین و گرینگ بو جخواه دناو تیکوشین آمده کمال حاکی حوالین ترک خودی جیه که گلک گرینگن تفگرامه جدسپیک و وکه تفگره که سوسیالیست برنگه که وکه و آزاد نیزی همو گلان بو حوالین وکه امینه جی بره خوش و براتیا گلان تیکوشین دکر و آواکرنا ترکیه دموکراتیک کمار دموکراتیک آرمانجان بو فلسفه ریبرتو پارتی ویژه خوره احساس دگرد هوال امینه تیکوشین آزادی جنیجی باش فهم کربو و وکه هواله که پیشنگ درکت بو هوله امه بیرانی ناوه و شهید خواه بسرکفتن تاجدار بکن جبو آزادی ری براپو آشتیا گلان دورتمونده بجوین مهری جانا چاندا کردا ناونه توید سالا سهو سیانده ولی دورتمونده بناوی مهری جانا آشتی و جواک دموکراتیک وری دارخستن کمیته آماده کار راگهاند کوان همو آماده کاری قداندنه و بانک لکردستانی دوستن یلن تبایی ولاتن اوروپایی کر کو تبلی مهری جانه ببن لالی دن جوانن کو دنابران نه و 13 ایلون ده و مشادرش پیک بینن و لقادا مهری جانه مشاخو بدومینن جوانن وک هر سال ای سالجی لدیجی تجدال امرالی و داخواست آزادی فیزیکی ریبرتی بمشن لبستای چالاکیا نوبته یال دژ قرکرنا اکولوژیا لشرناخی دست بکر پشتی مشه ولاتی بکاروان ترمبلن در باسی هرمه دنابرا گونده چمه تیوی و بشیی رشبون گرسیا گهش قالده برتک نشانی برینا داراندا پاشه گرسیا کونه برخودان ودان و لبر سترانان گووند کردان ده ساعت شویجی گرسیا گل بسترانان و درشمیان نوبته خود دوماندن ده نوبته ده کرسیا آخافتنا آزاد حدانین گل کسان ده کرسیا آخافتنا آزاد ده هست و نرین خوانی زمان چالاکیا نوبته بدروشمه و گوتن سترانان بردوام دکن اميل باي قلي خبن اميل باي داو دوزا خبن ام جينا بقرن نمرن مرنا بلا مرن كب شربي بس هيدي جورا ما بنقولنا نخي ام ناتش مالي ام ناتش سربالجيات يا خنادين حتى اضافات السليمه بي همش بده نوچی همه پیش خوازایا خوابی هدی بس محاطه کنگی هم گازی و هم دنیا دجانه آشیده آرام گرگن کنه نسل في صلاحاته
بر دوی وکه کسایت که وکه مرو وکه دهاتا دیتن جبر کو و جواکه ده دستلاتداری تنه بو دولت بیت تنه بو شهر تنه بو تالان کرن تنه بکن ام جواکه که اخلاقی و دموکراتیک شبو مشاندن و مچه و حیا ایرو پیشنگی کریش ایرو پیداجی امه پیشنگی و بکن از دایی که آشتی مثلا آبی دایی که آشتی زیرا بهتا حاتیمه انسان استره سبب ادوار داره برین و تالان کن و ویران کن قروچی بن تری بن اسکه بن امار و رس و شرمزارت کن لامده جن لدیجی تاجیز تجاوز او رواندن زاروکان مشیان çalaki peşenkte tevger ajine nazat tecayili taxa 3 koyular ya Yenişehir'e Ahmedi hatılar xıstan. Meşajinan hatta bazara taxi devam kir. Hefserukari xısına DPP'ye Ahmedi Ruçem Al Yakut Livedere akıvi. Bir xıs kule hemberi erişkaran ture bazen kanuni nayim bikaranin ugut sedama ku em Livedere'ne denge xoya bilint diken eve ku Livi valati zedetiri 2 milyon zaruk veke karker tene xaptandın. Daxwaz dikin ku dev ji politikayên bêceza hiştine berdin. Êdî em dixwazin ku li vî welatî jin û zarok bêtirs bijîn. Ji bo vê jî divê qanûn werin amadekirin. Piştre jî berdevka mesajine ya Dem Partî Halide Türkoğlu axivî. Êriş Halide ji zarok û jinan weke sedema bangeke ji bo hevgirtina jinan penasekir û got her qirkirin û şîdeta ku diqewime ji bo me dibêje êdî xwe birêxistin bikin. Her çiqas weke jin em karibin dengê xwe bilind bikin em ê karibin paşeroja zarokên xwe jî biparêzin. Hevgirtina me jinan wê jiyanê bi xwe re biafirîne. Aliyên ku polîtikayên şer dixwazin vî bajarê hilweşînin berê xwe didin rêxistinbûnê û nirxên ahlaqî. Bi vî awayî her diçe li bajaran fuhuş û tiryakê zêde dikin û dibin sedema kuştina zarok û jinan. Ku em xwe birêxistin bikin tu çete an jî êrişkar ve nikaribin bikevin taxan. Werin em li her mal û taxê xwe birêxistin bikin. Em tev bi hev re têkoşînê bidin dema dibin şehadetê suç pêdeng nemînin û netirsin. Vê çaxê em ê karibin jiyana zarok û jinan biparêzin. Liwanê xebatên ji bo perwerdehiya ziman dewam dike. Komele pêşî xistina çand û zimanê Kurdî, Kurdîge Awanê xebatên xwe yên ji bo perwerdehiya zimanê Kurdî dewam dike. Di çarçoya xebatan de endamên Komeleyê li bajêr belewok belav kirin. Parlamenterên Dem Partî Mahmud Dîndar û Zülküf Uçar tevî endam û rêveberên rêxistinên Dem Partî û DPP yên bajêr tevlî xebatê bûn. Di belavokan de welatî derbarê girîngiya ziman de hatin agahdar kirin. Her wa balkişand ser bi kararna zimanê Kurdî di jiyana rojane de. Berxwedana karkerên ji aliyê Qayyûmê Şaredariya Wanê ve ji kar hatine derxistin dewam dike. Berxwedana 123 karkerên bi duruşma heta em mafên xwe bi dest dixin em ê li qadan bin 41 rojên xwe tîje kir. Karkeran bi pêşengiya dîsk û Genel İş Şaxa Wanê li Parka Faqê Teyran meşridar xistin. Parlamenterên Dem Partiyên Wanê Zülküf Uçar û Mahmud Dîndar jî beşdarî çalakiyê bûn. Di çalakiyê de karkeran got em li vir re ne zext û ne jî çevtirsandin nikare me ji riya me vegerîne. Qayyûm wê wenda bikin gelê Wanê û zarokên me wê bi ser bikevin. İsrail Doh li paytaxta Qatar Dohoyê li dijî hin avahiyan êrişeke hewayî li darxist. Malpera bi navê Agios 10X derbarê teqînê de nûçeyek bi referansa berfirseke paya bilind a İsraîlê weşan. Li gorî nûçeyê teqîna li Dohoyê operasyoneke hedefgirtina rêveberên paya bilind ên Hamasê bû. Berdevke artêşa İsraîliyê bi erebî Avishay Arres li ser hesabê xwe yê medya dijîtal da xuyanî da û got
Artêşa İsraîlê û servîsa ewlekariya navxweyî ya İsraîlê di demeke nêzik de êrişek li ser rêveberiya Hamasê pêkanî. Avîsay adres cihê operasyonê diyar nekir lê destşan kir ku ji bo ku sivîl zirarê nebînin tedbîr hatine girtin. El Cezîre jî li gorî çavkaniyên Hamasê ragihand ku hevdîtina heyeta müzakereyê li Duhoyê di dema civînekê de hatiye armançkirin. Li gorî hin çavkaniyan jî ji rêveberiya Hamasê berpirsiyê Hamaseyê, Xezayê, Halîl û Elhaya jî di civînê de hebûn. Wezareta derve ya Qatarê jî êriş şermezar kir û piştrast kir ku avahiyên endamên siyasî Hamasê hatiye armançkirin. Li gorî nûçeyên destpêkê hat îddiakirin ku di êrişê de 4 raydarên payabilind ên Hamasê hatine kuştin. Sekreterê Giştiyê Netewên Yekbûyî Guter jî diyar kir ku serveriya Qatarê hatiye binpêkirin û êrîş şermezar kir. Ji raydarên payabilind ê Hamasê Süheyl El-Hindî daxuyanî da El Cezîrê û got serokê koma Hamasê ji êrişê bi saxî filitiye. Li gorî nûçeya El Cezîrê ku di spêra çavkaniyeke din êrîş li dema ku heyeta hevdîtinê pêşniyaza agiribesta Xezayê ya ji alî Amerîkayê ve hatibû pêşkêşkirin müzakere dikir pêkatiye. Êrişa li Qudusê Tugaya El Qasım gir serxwe. Baskê leşkeriya Hamasê Tugayên İzdîn El Qasım ragihand ku wan roja duşemê êrişa li Qudusê pêkaniye. Di encama ve êrişê de 6 İsraîlî hatine kuştin. Tugayên İzzetdîn El Qasım di daxuyaniyê de got em mizgîniyê didin gelê xwe û neteweya xwe ya leheng ku şervanên me Musêna Nacî Ömer û Muhemed Basam Taha şehîd bûne. Çalakiya wan kirine peyameke diyar e ku hewldanên İsraîlê tev de binketiye û nikarin berxwedanê tune bikin. Sebastian Lorkun bu Serokvezîrê Fransayê. Serokvezîrê Berê Francis Bayron ji bo dikemkirina kemasiya bütçeyê de bi ser neket û roja duşemê li meclisê dengên baweriyê negirt îstifa kir. Piştî vê yekê Macron mirovê herî nêzîkê xwe Wezîrê Parastinê Serbîs Larson weke Serokvezîrê nû tayin kir. Larson yesû neh salî siyasetmedarekî muhafazakar e. Larson diyar kir ku ew piştî danûstandinên bi partiyan re Komîteya Wezîran pêşniyarî Serokkomar Macron bike. Belê godan cemen çên serîs ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.